Yesu aguhezagire inshuti mukunzi uriko uradukurikirana. Reka ndakubitse ko uri kuravugana na Prophet Albin kuva United Pentecostal Church Kigobe. Reka ndagutumirire kuza no kubona iyo nimero privé WhatsApp canke gutelefona cyane cyane abari mu mahanga babura uwabafasha kubasengera. Bashobora kudutelefona ni plus 257 75 78000. Ushobora kutwandikira tukagusengera. Yesu agumugisha, Yesu agure neza. Nkakubarira rwo ku butano bw'amajini, hakaba zitera ibibazo, hakaba ari jini cyangwa umuzimu witwa Subiyani, akaba umuzimu utera ingwara zitandukanye zijya bavuga ngo ntizikira, akaba umuzimu witwa Makata canke Mahaba, akaba Subiyani, Mauti, Sherifi. Iyo yose ni imizimu ituma abantu bananirwa, ukaza tukagusengera. Niyo abantu badandaza bakuru ubudandazo canke business batabona amafaranga, ivyo byose tubakora service nziza tukabahanurira. Yesu agumugisha. Ugende rero kuri wewe zitatu akaburungu Albert TV akaburungu onare nage, ugire subscribe, wiyandikishe, wiyaboneshe, upaktaje kugira ngo uzuraronka ibiganiro bidasanzwe na cyane amakuru ya vaccine. Namaze kuvuga amakuru ya vaccine ya COVID-19 uko wakwifata n'ibindi amabanga menshi namaze kuyavuga. Ushobora no kubina kuri page ya Facebook ukandika Prophet Albin maze ukakanda j'aime ukagena partage, urabona aya mabanga yose kandi uzakumukurikirana bwa buvugishwa bwa 2020 bwa buvugishwa bo mu myaka iri imbere. Yesu akure neza, Yesu agumugisha. Shalom shalom.